nuwo mwirabura wa mbere wicaje umwera cyangwa se umuzungu ku butaka bwa Afurika. Ijwi rye riremereye mu ndimi zitandukanye, igifaransa, icyongereza, ikinyarwanda, iringara, maze rikuburukira mu nama za Loni i Burayi. Ari mu bantu batatu babayeho ku mugabane wa Afurika, harimo Colonel Muammar Gaddafi bagerageje kuvuga ku myanzuro y'akanama ka Loni. Ni umugabo watitije ubutegetsi bwa Kinshasa, maze i Burayi nabo bakabona icyo bavugaho. Niyo wabonye abwira abazungu ati move, niyo wumvisha avuga ijambo quickly. Ubu amezi 9 n'iminsi 294, amasaha 2756, iminota 1423 n'iminota 360, amasegonda 1,25,401 n'amasegonda 600 birashize umujyi wa Goma uri mu maboko ya M23. Ibi M23 yabigezeho muri operasiyo nyinshi cyane uzi, harimo iya Gitona. Iyo rero yiswe ya M23 byayisabye iminsi 3 kugira ngo ibe yigaruriye umujyi wa Goma. Uyu mujyi yawukuye mu maboko w'umutwe wa Wazalendo, ingabo za Kongo, ingabo z'abarundi, ingabo z'abacanshuro à la maison. Donc il traverse directement la frontière, ça c'est notre pays. Donc izina Willy Ngoma rizwi cyane muri East Africa ndetse no mu biyaga bigari cyane imitwe yitwara gisirikare ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Willy Ngoma ni umuvugizi mukuru wa M23 mu bya gisirikare, agafatanya n'abandi bavugira ibya politike nka Lawrence Kanyuka. Iyo igerageje gushaka amakuru ku bijyanye n'amavuko y'uyu mugabo, inyandiko nyinshi kuri internet kuri murandasi zihuriza ku kuba yaravukiye mu majyaruguru y'u Rwanda ahazwi nko mu Kinigi, hafi na parike y'ibirunga, iwabo w'ibyiza by'ingagi mu Rwanda. Bivuze ko tariki ya mbere Ukwakira 1990 yari afite imyaka 16 y'amavuko. Uyu mugabo bivuga ko afite umugore bibarukanye abana 4 gusa. Willy Ngoma yavutse mu muryango w'abana 7, akaba umwana wa gatatu. Papa wa Willy Ngoma yari umukozi wa leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mama we akaba umutima w'urugo, yitaga ku bana ndetse n'urugo. Abanditsi bakomeza bavuga ko ubuzima bw'urugo rwo kwa Willy Ngoma bwari bushingiye kuri papa wabo kuko yari umukozi wa leta. Mu 1986 papa wa Willy Ngoma we yaje kwitaba Imana. Ngo ubuzima bwaje kugorana cyane mu buzima bw'abana 7 n'umubyeyi bari basigaranye, yewe no kurya byari ikibazo mu muryango. Willy Ngoma afite imyaka 12. Ngumwe mu miryango yabo wari utuye ikiwanja mu majyaruguru ya Kongo, ngo yaje kujyana Willy Ngoma iwabo. Akimugeze rero ngo yahise amutangiza amashuri, yaje kujya kwiga amashuri ye Kaimbia imbanza ngungu. Willy Ngoma yarazwe ku kazina ka Papi. Umwanditsi akomeza avuga ko yaje gukomereza amashuri ye yisumbuye muri ESP Bwanza ngungu, aho yakomereje ibijyanye n'imibereho rusange sociale. Mu mashuri yisumbuye muri ESP muri aka gace ngo yaje gukomerezamo ibijyanye n'amateka. Rero ngo niho yaje gukomeza kwiga ibijyanye n'amateka, aza kumenya n'impamvu azajya mu ishyamba kurwanira ubwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku butaka bwa Kongo. Umwanditsi akomeza avuga ko yari umwana ushabutse cyane, uzi gusubiza kandi uzi kuganira cyane, ku buryo ngo byatumaga akundwa n'abarimu ndetse n'abantu bose bamubonye. None se kuvuga arasa ku ntego cyangwa se kuvuga ikimurimo kandi uko kiri, wari uzi ko byatangiye se akiri mu ishuri? Abamuzi neza bavuga ko ngo yari umuhungu uzi gusubiza cyane kandi wakamenya kurasa ku ntego adaciye ku ruhande. Rero ngo yaje gusoza amashuri ye yisumbuye aza kuba umwarimu nk'abandi, atangira kwigisha amateka yize muri segonderi, history and geography. Rero amateka avuga ko kubera ngo yari umuntu uzi gukorana cyane, uzi kubana cyane, ngo yaba yari inshuti na bamwe mu basirikare bo mu mashyamba ya Kongo. Rero ngo nibo baje kwishyira hamwe, baramubwira bati rero kwigisha amateka, geography, history ni byiza cyane, ariko natwe dufite amateka yacu tugomba guhagararira. Rero ngo niho haje gushingwa umutwe witwa CNDP. Rero ngo niho yaje kurambika ingwa n'ikaramu, maze ayoboka umutwe wa CNDP mu mashyamba, bajya kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Rero ngo CNDP imaze gusenyuka, ngo yaje kujoyininga umutwe wa M23 ubwo washingwaga mu 2012, kuko urugendo yaratangiye igihe yasigaga ingwa yabonaga atararusoza, maze yiyemeza kujoyininga uyu mutwe wa M23 wayoborwaga na Sultan Emmanuel Makenga.
aha yinjira muri uyu mutwe wayoborwaga na Sultan Emmanuel Makenga, bibutse ko uyu nguyu ari we mugaba mukuru w'umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu. Angaha ngo abari bavuye mu mutwe wa SNDP bari bakisuganya, bari kwishyira hamwe ngo barebe ko barema umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu na n'ubu kivugisha isi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Willy Ngoma niho yatangiye kugaragariza noneho ubudahangarwa bwe bwatumye asiga ikaramu n'amateka ku ntebe y'ishuri maze akaza kurwanira uburenganzira ku butaka bwa Kongo. Aha rero ubwo uyu mutwe wa M23 waremwaga cyangwa se watangiraga, ahangaha ngo niho hatangiye kugaragara ubudahangarwa bwa Liyetona Koloneli Willy Ngoma, ngo yatunguye abantu benshi cyane. Gusa we ngo ntibyamutunguye ngo kuko ngo yari afite ubumenyi budasanzwe nk'umuntu wari warize amateka ku bya gisirikare, yewe akaza no kuyigisha ku kibaho. Aha rero bivuga ko ngo kugira ngo uyu mutwe ukomere cyane wari utangiye kwisuganya, ndavuga umutwe wa M23, ngo byasabaga ubwitange cyane kuko ngo abavaga muri SNDP ngo bazaga bajoininga uyu mutwe wa M23, ngo ariko bigasaba ko wari ufite abayobozi bakomeye cyane. Aha rero Willy Ngoma ngo niho yatangiye kugaragara nk'umuntu ufite imyitozo idasanzwe cyane, kandi byaravugwaga ko atigeze akura mu bya gisirikare, ariko ngo umutima no kurasa ku ntego yari afite ngo biri muri bimwe byatumye yiyubakamo icyizere, maze atangira kugaragara nk'umusirikare ukomeye cyane kugeza na n'ubu ngubu mu mutwe wa M23, aho bicariye mu mujyi wa Goma. Numwe mu bantu bavuga rikijyana mu bijyanye na gisirikare. Ubwe yiyemereraga ko yigeze kuba umurinzi wa Etienne Gisekedi. Ngo rero Willy Ngoma amaze kugaragaza ubudahangarwa, ngo yahoranaga morale cyane, akaba umuntu ukunda kudacika intege, ndetse ngo akaba umuntu uhora yibaza cyane, utatuje, ugaragara ko ari ikintu yakombye kuba yakoze uyu munsi cyangwa se ejo azakora. Ngo ibi rero ngo byaje kumukururira igikundiro kinini cyane mu basirikare, ngo ukajya bamukundira morale ye n'ibikorwa bye no kudacika intege. Willy Ngoma rero nubwo yavukiye muri rw'imisozi igihumbi, ntazi kuvuga ikinyarwanda neza, indi mavugo adategwa cyane ni Igiswahili, Iringara, Igifaransa n'icyongereza. Aha kandi mu bindi bintu byerekeye kuri Willy Ngoma, akunda kuganira n'itangazamakuru cyane ndetse n'abajeni bagiye batandukanye. Yewe nta n'utinya kuvuga ko ari inshuti y'urubyiruko cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Goma. Rero ngo yigeze kuganira n'umunyamakuru rimwe, maze umunyamakuru mu byo yamubajije byose wayaje gusoresha ikibazo kigira kiti: ese umuravugira mu kuvugira M23 ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye n'amaoperasiyo atandukanye yo gufata uduce tumwe na tumwe, ukura hehe? Maze Willy Ngoma ukunda guseka cyane nawe amusubiza agira ati: kera nigeze kuba ahantu mbana n'umuntu ukomeye cyane, nakuriye mu mujyi wa Kinshasa, ariko mbana n'umusirikare wari ukomeye cyane ku butegetsi bwa Mumbutu. Icyo gihe rero najyaga mpemberwa ibiraka nakoze by'umutekano ku munsi. Rero kubera umurava nagiraga mu kazi kanjye, naje kugirwa umurinzi wa Felix Gisekedi, papa wa Antoine Gisekedi. Icyo gihe rero nk'umuntu wakoraga ibiraka, nahise numva ko ibintu byose bishoboka mu buzima. Gusa yikomeje gucukumbura amateka y'uyu munyabigwi, umusirikare ukomeye cyane mu bijyanye noneho no kuvuga ibijyanye n'intambara zo mu ishyamba ndetse n'ibikorwa bitandukanye bya gisirikare. Ngo mu 2006 yaje kwihuza n'umutwe wa SNDP igihe washingwaga ushinzwe na Laurent Nkunda. Icyo gihe rero ngo yaje kujya mu ngabo za FARDC, yewe ngo aba n'umurwanyi wa leta ya Kinshasa. Ngo yaje kwerura asezera igisirikare cya Kongo, maze ngo yinjira muri SNDP ubudasubira inyuma cyane. Ngo igihe rero nk'uko nabibabwiye n'ubundi SNDP yasenywaga, n'ubundi ngo yaje kwisanga mu mutwe wa M23 mu 2012, umutwe washinzwe hagendeye ku masezerano atarashyizwe mu ngiro. Aha rero amaze kwinjira muri uyu mutwe mu 2013 baje kwigarurira umujyi wa Goma, ariko ntibawutindamo kuko ingabo za FARDC zaje kuba bakuramo zifashishije SADC ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bivuga rikijyana mu isi. Iki gihe rero M23 yaje gutatana, bamwe bajya mu bihugu bitandukanye nka Uganda, Tanzania n'u Rwanda. Willy Ngoma rero ngo yaje kwisanga mu gihugu cya Uganda, ariko ngo hari amakuru menshi cyane avugwa kuko ngo uyu mugabo ari muri bamwe bazi ururimi rw'igifaransa cyane muri Congo ndetse no muri East Africa. Ngo yaba yarigishaga ururimi rw'igifaransa ingabo za Uganda UPDF, ngo maze bakabimukundira cyane. Willy Ngoma yakomeje asobanura ko igihe bazaga ku butaka bwa Kongo ku Rwanda, ngo bamaze igihe mu birunga, ngo bicecekeye ntaho bahutaza. Ngo yewe ngo na Felix Antoine Gisekedi agifata ubutegetsi i Kinshasa yaraduhamagaye tujyayo turamwitaba rwose.
ati twamaze amezi agera muri 18 tuganira ku bijyanye n'amasezerano yacu, yewe twemeranya ko tugiye gukora inkambi zitandukanye za gisirikare. Gusa iyo ukurikiye speech y'uyu mugabo Willy Ngoma asobanura impamvu M23 yahagurutse n'impamvu ituma barwana. Yasobanuraga ukuntu bagiye mu biganiro i Kinshasa bazi ko ibyo bagiye kwemeranywa byose bizashyirwa mu bikorwa. Aha agaragaza ko rero igihe cyaje kugera ngo bagira ibyo bemeranywa ariko bategeza ko bishyirwa mu ngiro baraheba. Ngo nyuma rero ngo nibwo leta ya Kinshasa yaje kubasaba kwitandukanya n'indi mitwe irwanira mu burasirazuba bwa Kongo bakajya ahantu habo hihariye aho bise muri Santarari. Rero ngo baje gusubira mu birunga baragenda barituriza. Ngo nyuma yaho rero ngo nibwo leta ya Kinshasa yaje kugibatera mu birunga aho bibereye. Ngo yewe ngo bakaza gukora icyo bitaga kwirwanaho basubiza inyuma ibitero. Willy Ngoma yavuze ko ikintu cyamubabaje mu buzima bwe ari igihe ngo bari bibere mu birunga maze bakajya baterwa n'ingabo za Kinshasa. Willy Ngoma yaba yarigeze no kuvuga ko ngo ahantu yaboneye ko umuntu akomera ngo ni imyaka 5 bamaze mu birunga baterwa n'ingabo za Kinshasa. Rero kugira ngo tumenye ibintu byaberaga mu gihugu cya Kongo, Rubero, Warikare, Masisi, Bukavu, byasabye ko tubona uyu mugabo ku makamera agiye atandukanye ndetse na rikota zitandukanye asobanura urugendo ku rugendo, intambwe ku ntambwe. Ahari wenda twagira ngo ni za filime zitandukanye, amaseri agiye atandukanye, kuko uko bafataga agace nibwo twamenyaga uko kafashwe uko byagenze binyuze muri uyu mugabo Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Aha rero akazi yakoraga nuko katangiye gushimwa n'abantu benshi cyane batandukanye ku isi no kuvuga kudategwa k'uyu mugabo Willy Ngoma, aho yamenyekanye cyane mu kuvuga adategwa asobanura ido nido nuko byagenze naho bafataga Bunagana. Aha yasobanuye ko umujyi bawufatanye intsinzi cyane n'umurava ukomeye cyane kandi ngo biteguye gukomeza bagasonga mbere bakagera i Kinshasa, kandi koko ibyo yavuze byose byagiye bikorwa kuko baravugira igoma à la maison. Donc il traverse directement la frontière, ça c'est notre pays. Donc il traverse directement la frontière rwandaise. Aha rero uyu murava w'uyu musirikare n'ubutwari butandukanye byarebewe mu ndererwamo y'abajenerali n'abayobozi bakuru ba M23 maze mu ntangiriro za 2024 baza kumuzamura mu ntera bamuvana kuri majoro bamugira Lieutenant Colonel, ndetse banamushinga gukomeza guhangana n'ingabo za Kinshasa ndetse n'abandi bagiye batandukanye bibasiraga umutwe wa M23. Ngo ariko koko burya ukora neza ntihabura umubonaho icyasha. Rero nyuma y'irizamuka rya Willy Ngoma mu 2024 ngo ryaje kugera ku bazungu babera muri UN Security Council ngo maze bamushinja ibyaha bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, birimo gutwara abantu mu ntambara ku ngufu, birimo gufata ku ngufu, birimo no kwica abantu batandukanye. Rero ngo aka kanama kaje kumufatira ibihano bitandukanye birimo kutagira ingendo akorera hanze ya Kongo, birimo gufatirwa imitungo iri muri Amerika, irimo no guhagarikirwa ibijyanye n'amafaranga yose ndetse n'amakonte yari afite. Ibi rero byaje guhura n'ubundi n'ibihano yari yafatiwe mu 2023 nabyo byamubuzaga kwambuka Kongo cyangwa se kujya mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Gusa mu kazi ke n'ubundi kuko yari agashinzwe yakomeje kwerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwayo ari abantu bakora ubwicanyi butandukanye ku baturage batandukanye, ariko isi n'abayirimo badashaka kumva ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bukora. Niwe muntu akomeje kubitsindagira cyane kugeza aho isi yatangiye kumva neza icyo M23 yabirwanira. Yewe mu kuvuga kwe adategwa niwe muntu watangiye kugenda yerekana ibimenyetso bitandukanye ubwicanyi butandukanye bukorwa na leta ya Kongo, aho yagiye atanga ingero zitandukanye Goma, Sake ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho yavuga ko ingabo za Kinshasa zica abaturage ku manywa y'ihangu yewe abantu barebera ntihagire uvuga. Rero n'uwo yatangiye kwerekana ko M23 itazigera yihanganira ubwicanyi bukorerwa abaturage bari ku butaka bwa Kongo. Uyu mugabo Willy Ngoma niwe muntu wakomeje guhamiriza amahanga yose n'abatuye isi ko igihe ubutegetsi bw'Kinshasa butakemera kugira icyo buhindura bugashaka imirwano batazigera basubira inyuma, bazahangana nabo kugeza ku mwuka wa nyuma, ariko akemeza ko bo bazatsinda kugeza igihe ngo bazazamura idarapo bari mu murwa mukuru i Kinshasa. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2022 Willy Ngoma yaganiriye n'ikinyamakuru Umuseke maze cyemera ko badatewe ubwoba n'ingabo ziri kwisuka ku butaka bwa Kongo ndetse n'intwaro zitandukanye ziri kuzanwa zivuye mu mahanga zo kurwanya umutwe wa M23.
aho icyo gihe nk'umugabo ukunda guseka cyane ngo yaba yarasetse maze rwose asubiza umunyamakuru mu gitwenge ati rwose ni ibintu bisanzwe, nta ntwaro n'imwe muri iyi si ishobora guhangana n'ukuri. Ukuri guhora kuri imbere, ukuri guhora gutsinda. Ibyo turabizi ko intwaro bari kuzigura ku bwinshi, ariko dufite abahanga mu ntambara, dufite abahanga mu bijyanye no kurwanira ukuri. Ku isonga tuyobowe na General Sultani Emmanuel Makenga. Rero nta bwoba dufite rwose ko gukomeza kurwanira ukuri, turi imbere kandi tuzakirwa ariko tugeze ku ntsinzi. Rero murabizi nk'uko bivugwa mu ntambara, hari ibihuha byinshi bigenda bivugwa ku bari kurwana hagati yabo. Kuva mu 2021 FARDC yakomeje kugenda itangaza ko Willy Ngoma bamwivuganye rimwe na rimwe, bikanasaba yuko uyu mugabo yigaragaza kuri kamera cyangwa se kuri mikrofone avuga ko agihari kandi nta uzigera amukura ku isi Imana itabishaka. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Umuseke gikorera hano mu Rwanda mu 2022 mu kwezi kwa munani, yaganiriye n'iki kinyamakuru maze arakibwira ati ndabizi ko FARDC na FDLR nta kindi banyifuriza usibye gupfa nkava kuri iyi si, ariko ndiho ndahari. Uravugana na Majoro umuvugizi mukuru wa M23. Icyo gihe yari akiri Majoro atarazamurwa mu ntera, gusa yakomeje avuga ko igihe ukuri kutaragerwaho atazigera ava mu buzima. Rero mu mateka y'uyu mugabo wavutse mu 1974 nagiye mbabwira menshi cyane agiye atandukanye. Nababwiye ko yagiye azamuka mu nzego za gisirikare gahoro gahoro, aho yaje kuba umwe mu bayobozi bazwi mu mutwe wa M23. Mu bihe bya vuba rero nababwiye ko yaje guhabwa ipeti rya Lieutenant Colonel, bityo rero akomeza kuba umuvugizi wa gisirikare wa M23 kandi ubishoboye cyane. Umwanya umuha ijambo rikomeye mu gutangaza ibikorwa ndetse n'imikorere itandukanye hanze ya Kongo ndetse n'imbere muri Kongo. Umuvugizi rero niwe usobanura impamvu M23 irwana, agaragaza ibyo bita kurengera abaturage b'ubwoko buvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ni nawe utangaza ibitero n'ibikorwa bya gisirikare by'uyu mutwe. Abasesenguzi bemeza ko ari ijwi ry'imbere ry'igisirikare cya M23, kandi bemeza ko afite ububasha mu mikorere y'uyu mutwe kurusha kuba umuvugizi usanzwe.